ngoba sibe kule nkonzo ebaluleke kangaka. Inkonzo ebadidile abantu abaningi. Kodwa khona incwadi ebelapha ngesikhathi noma sineyifunde kodwa yiko baseRoma ethi imvama yezinto ziyahlanjululwa ngegazi. Ibisithi lapha kuIsaya uma wenza umsebenzi noma hlobo lomsebenzi owenzayo kusuthatha isilwane usibeka lapha impahla. Leyo mpahla kufanele uyikhulumise, uyitshele ukuthi wenzani ngayo, ngoba uma ungakwenzanga lokho noma ngabe hlobo lwento oyibeka lapho ukhuluma ngayo phambi kwelathi, uma ungazange uyitshele suka udala isono. Ngoba la uthumele khona umlayezo kufana nokuhambisa incwadi engenalo ikheli engenasibingelelo, hambe ngencwadi ifika khona engasho lutho ongasayinwanga ukuthi ekabani ubethini yena. Manje ke njengoba sila sithi asikucacise kwaba ingcwele ukuthi le nkonzo esivula la inkonzo ethinta abantwana balapha ekhaya, abakhokheli balapha ekhaya. Ngicabanga ukuthi kwasala kwababe khona ukuthi kubafikele emcabangweni ukuthi uma kwenziwa lo msebenzi kuzokwenzeka kanjani, noma ke bawenza ngaphambilini angikhumbuli kahle, kodwa imvamsa njoba kwakube khona umkhokheli omdala lapha ekhaya, uGogo Mathabethe, wahamba ke emhlabeni washiya umsebenzi kaNkulunkulu ongapheli, kwaphela inyama kuye, kodwa umoya wakhe wasala ukhona emsebenzini ngoba umkhokheli, wasala esebenza ethempelini. Angikhumbuli-ke ukuthi kwenziwa ukuthi abikelwe ngokusemthethweni emoyeni ngokwenkonzo, ukuthi ngokwenkolo njengoba enyameni ususukile kodwa emoyeni ukhona. Sesiyakubikela ukuthi kulesicephu uhlala kusona sekukhona omunye osezohlala kusona, ungasibangi lesi sicephu ukuthi akasuke esicephini ngoba wena ukhona emoyeni. Siyakubikela ukuthi suka ke kulesi sicephu esiqondene nokuthi kuhlale umuntu osenyameni ube khona enkonzweni, hayi ukuthi uyaxoshwa enkonzweni. Ngakhona abantu esontweni. Amen. Akuzange ke asisho ukuthi akwenziwa mhlawumbe bakwenza bafowethu, kodwa sikwenze nathi manje sesikhona esikhathini sethu, ngoba asikhumbuli ukuthi kwenzeka kanjani. Ngosikhathi esingaphambili izinto eziningi ezingafikeleleki kahle, ngoba nokubusiswa kwamathempeli bekuningi lesayithi. Ukhona nje amagama amaningi agcina ewashintsha uJehova lawo magama lawo, ngoba amaningi amagama ayengabuyi kuyena. Shembeke unenkinga, ungabona wena ngathi ukude nawe kanti ushembe uhlala eduze kwakho, ubona yonke into yenzayo. Ngiyakhumbula nje kushintshwa ithempeli lasenhlanhla yethu okwakuthiwa kusenhlanhleni, wafika walishintsha wathi azange sisuke kimi, mina ngiyinhlanhla yethu. Walishintsha lapha elihaya umshumayeli uNgubane, wathi azange sisuke kimi. Maningi asewashintshile athi angilazi alike mosini. Manje ke izinto ezinjena ziyifuna ukunaka ukuthi ziyenziwe. Ukwemukelwa kwabantu abagcotshiwe mabebekwa phambi kwabantu kwakade kunganakiwe, kwakwenziwa nje bekumuntu umuntu uphelele njalo. Ikakhulukazi ngesikhathi abantu besagcotshwa uNkulunkulu wayekhona ngaleso sikhathi enyameni, okhona namhlanje nasemoyeni
ilanga abantu ukugcoba lokhu kwangahlangana abantu bathi sogcoba usibanibani kwangahlangana umfundisi athi ngogcoba usibanibani kwakuye kuyobikwa uma ehamba umgcotshwa noma kukhona indawo evulekayo ukuthi kunendawo evulekayo endaweni ethile abantu sebesuka kude kakhulu bese ethi umnikazi wesonto hamba ubheke indoda noma babhekele indawo ngalapho la bengakhona ukuthi babo ukuthi bangakanani abantu abasuka kude bese bebekwa lapho ubafunela indawo lapho bese ubuye uza kimi babengebaningi abantu lesikhathi uyothi mawusufike kimi bese usho ukuthi sengibatholele ebese zisholo yena athi hambani nibheke umuntu othile indoda ethile bese nithi ayenze lo msebenzi wami kwaba besetshenzwa kanjalo kuqala kwaya isikhathi sikhula abantu bengafuni ukuphathwa befuna ukuziphatha kwaze kwafika la bengabathanda abantu ababekwa inkosi ilanga bathi hayi lo owenkosi thina sifuna wethu bese benza ke izinto ezenziwayo zesintu zokugqilaza abanye abantu ngokuphila nasenkonzweni bagcine bahambe emhlabeni bagcina uNkulunkulu esethi manazaretha ngoba mangibeka abantu ngithi abenza umsebenzi wami anibathani ababulali sengicela ukuthi nizikhethele abini mina umfundisi ofika isholo yena ukuthi ubona umuntu wahamba nakhona lapho baba nenkinga abantu bahlukana phakathi abantu bathi hayi phela lo asimazi okamfundisi ubanibani ngoba kwagcina sekudaleka ukuthi uma umuntu ezogcotshwa bese kuthiwa uphethile yaqamba lapho lenkinga uphethile ungaphethanga lutho ukuthi hayi sikhulume wena kube wakhona isikhathi lapho khona ugqoko luba nama-level ukuthi hayi mawufuna esokushumayela khipha kangaka mawufuna esokufundisa esokuvangela khipha kangaka mawufuna esokufundisa hayi sithole impela bayikhipha abantu bakhona befundisa kwaleyo nto leyo bakhona abashumela abagcotshwa bakhona abavangela abagcotshwa bona kwahamba wathi uNkulunkulu hey nayo lesibaqhathile abantu ngoba uthi uma esegcotshiwe umuntu agcine sentanda bagcina sekukhandwa kube khona abashumela ukuthi abohambo anendawo kokheli nje ohambo uvangeli nje ohambo nje akanandawo nje mfundisi nje ohambayo nje kanti umuntu mayigcotshwa unikeza indawo waqeda uNkulunkulu wasethi yanini ebandleni mangabe kuzokhethwa abantu kufanele bekhona umuntu yanini ebandleni ehlase phansi bese bezikhethela umuntu abamfuna bese nimletha kimi bese ngimnika isibusiso kwahamba kanjalo mfowethu manje ke kuyabikwa zonke izinto ziyenziwa ukwemukelwa kwabantu abahambile kwakungekho kwaqala ngenyanga yezulu inyanga yezulu yathi makufika umuntu ezobika baba ngibona ubaba wahamba emshumayeli sonke kodwa njalo mangimbona imemeza ibandla bese ibandla lingisi kuye liqhinte hlehle manje uyasondela hlehle ibandla yasithi inyanga yezulu hawu wayelemukele niba wakhe ibandla kwasho ukuthi akazi ke lo nkosana wayikhuluma leyo nto leyo ukuthi kodwa ukemukela ibandla yini ngoba mosugcotshile wabeka ibandla lesefana usebenza wayelemukele yini ibandla cha baba angikhumbuli ukukhuluma umsebenzi wenziwa ubaba oqondene nokuthi ubheke ebandleni nebandla futhi ayikho into layenza ukuthi sekukhona umshumayeli ethempelini kwasonto leyo phambili wasetilalela uma umuntu egcotshwa kufanele ibandla limemukele ngoba uma engalimukela lingamemukelanga naye engalimukelanga ngeke bahlangane naye umuntu mayiba umshumayeli noma umkhokheli noma umfundisi noma umvangeli ngale ufika asebenze lo msebenzi lo emoyeni
ayikho ke enye indlela esingakhuluma ngayo ukuthi singayikhuluma sithini kufanele siyenze lena ke soyenza lapha namhlanje ukuzobikela ugogo uMathabethe umkhokheli lapha ekhaya ukuthi endaweni ayihlezi kuyona kwahlala umkhokheli Mazibuko noma Zibuko wahamba sekuhlezi ke manje umkhokheli uMaxaba manje ke ngaleyo ndlela kufanele siwenze lo msebenzi sidlule kuona ngoba uma kungenziwe lo mkhokheli okhona uzohamba udengezela unomphela angaphinda aqine ngoba bayamphusha omama bayayazi le ndaba esikhuluma ngayo uma uke wakhulelwa wathola umntwana washona umntwana kuba khona imbuzi eyenziwayo ukuthi asuswe lo mntwana ebeleni asuswe emathangeni lapho kugona khona umgona khona athi isuka ke manje ukuze kuhlale omunye umntwana hano bayakwazi lo ebese ithathwa le mbuzi ibekwe kuye la emathangeni ithatha ibekwe emhlane bese suswa lapho sikutshelwa ukuthi hayi ke sekukhululekile usengokwazi ukuthi mayikhulelwa athola umntwana ozophi ngoba ke kwenzeka kanjalo kuyamkhahlela kwesikhathi uma benolaka kakhulu ulala nengane la ivukile lapha ingane lengane ngokudlulane nayo la kwenzakaleni awuyibonanga hamba kufika bayiphusha bese bishonza nayo ngoba wazi kuyena kufanele atshelwe namanje le basebenza lo msebenzi ke sikwenzela leso sizathu manje ukuthi abakhokheli bakhona kodwa sicela ukuthi basuke kulesiqephu bazonikwa iziqephu zabo bahlale kuzona bese umndeni othintana nabakagogo Mathabethe bamthathe bamise ekhaya bafike bakhulume ekhaya ukuthi ke gogo njoba umkhokheli ethempelini awuxoshiwe ethempelini kodwa ethempelini sekukhona osebenzayo enyameni cela ukuthi ungasamphazamisi sohamba nawe sesondweni sibuye nawe wenza umsebenzi wakho wenza nje kodwa usize lo khona umphe amandla uqede lesigwaqwa kuye bangamzonda abantu nimlekelele ngemsebenzini wesonto kanjalo nabakwaMazibuko bazokwenza into efanayo emndeneni wakwaMazibuko so nasiqala umsebenzi babela ebese bekwazi ukukhuluma babathathe baye nabekhaya abaxoshwe esontweni yes abaxoshwe kodwa bacela ukuthi badede isiqephu kuhlale lo senyameni bamsingathe ukuthi aqine bamqinise amen angazi ke noma bakhona indeni yonke lenkhuluma ngayo noma bakafika bakaMazibuko bakhona bakhona Mathabethe bakhona ukuqheleka kangakanani kodwa kaMazibuko ngiyazi kuyadizana bafike bakhulumele ukukhuluma ozokukhuluma bebabeka ekhaya baba bese besuka ke bese bebuya ke sebebashiya ekhaya bebuya nabo ngokuze enkonzweni kodwa hayi ngokuzophatha manje nomsebenzi akade bewenza bazofika bakhulume lokho bazokhuluma bababeke laphana bethule lokho abakunikezwa lapha ekhaya ukuthi nakho okunikezwe ethempelini obikelwa ngakho ukuthi umsebenzi lo usuqondene nomunye osenyameni wena sesiyoya nawe enkonzweni uhamba enkonzweni ngezizathu zokuthi awuxoshiwe esontweni kodwa umsebenzi wasenyameni uzosetshenzwa yilo osehlezi ehlalweni nabexeshini sakho ongasamhluphike umsuse umqhubu kushi bazosho njalo uma befika ekhaya emva kokuba sesiqedile konke lokho okwenziwayo amen
Umsebenzi wakho esizama ukwenza singabantwana sicela Nkosi wenziwe nguwe namba Nkosi abakhokheli bakho abasemoyeni umkhokheli uMathabethe namhlanje senza umsebenzi wakho ukuthi asuke esicephini ayibehlezi kusona esenyameni nomkhokheli wakamazibuko naye siyacela kuwe umsuse esicephini abehlezi kusona esenyameni bese beba senkonzweni yokwelekelela umkhokheli okhona kodwa bangasamqhilizi esicephini ahlezi kusona yena esenyameni ngoba umsebenzi wakho Nkosi ungeke uqhubeke. Sicela Nkosi ukuthi ke wemukelwe nguwe lo msebenzi ukuthatha labantwana baye ekhaya bayobekwa ekhaya bese kubuya beza enkonzweni njengokwejwayelekile. Asibaxoshi enkonzweni yakho shembe benza umsebenzi wakho ngoba bangabakhokheli basezulwini kodwa sicela Nkosi ukuthi enyameni senze njengokwesiko owawusiphela wona Jehova ukuthi
umuntu uma ehamba bakhona izinto ezenziwayo nasenkonzweni yakho kwenkosi senza lo msebenzi namhlanje ukuthi sibikele umkhokheli uma Thabethe ukuthi amsekho enyameni usekhona emoyeni nomkhokheli wakwaMasibuko amsekho enyameni sesemkhokheli esemoyeni phela-ke sibabeke kulezi iqembu njengoba sibanika lezi iqembu namhlanje ukuthi bawuhlala kuzo uma beze enkonzweni kodwa ukhona manje osesebenza inkonzo yokuthi usenyameni omemeza zonke izimezelo zegcino zesifungo sika-14 nesifungo sokuphatha ithempeli lesine phela-ke inkosi kube nguwe ozovuma bemukele labakhokheli bangandandi baye emndenini yabo bekhululekile ukuthi kwenziwe konke enkonzweni bangasho ukuthi thina asakwazi ukungena enkonzweni cha kwenziwa umsebenzi okuqondile ukuthi babikele ngokusemthethweni badedele lo osenyameni bona bamsingathe bamfundise bamelekelele kuzo zonke inkinga ezikhona nethempeli lisimame amen sicela ukuthi-ke gogo wena uzokhuluma gogo mithi bese uyakhuluma uthana gogo noma uzokhuluma izindisi sicela basondele nezinto zomuntu samazo bese bobabili njengoba bese uzokhuluma lo qede bese ukhuluma lo Mtumwa Tanzi Ombela langa lama-Afrika nyangezulu nansi-ke impahla esenza ngayo lo mcimbi njengoba ushilo thingo lamakhosazana yokushilo nyazi lezulu sibika ngale mpahla nje la ethempelini ukuthi ithempeli sicela lisimame abantwana abalapha ekhaya babe nokuthula abakhokheli laba bezwe nomoya opholile phakathi kwegceke mabeza kodwa bangasezi nomoya oshisayo ukuthi lo mntwana owumkhokheli wakangena aphile nezifo ezimhlasela egazini bamphilise bamsize nabo abakhokheli laba bekhona izifo ezahamba zibaphethe nengcindezi yayibaphethe uNkulunkulu wena Shembe ubaphilise beze mabeze enkonzweni sibephilile socela ukuthi-ke ngalimpahla le kube yiyona esibikela ngayo lapha emsebenzini wonke esiwenzayo nomkhokheli somethula kuyona le mpahla le ukuthi ukhona umkhokheli walapha ekhaya uye ba Nhlanzi ngenxa yokuthi esingeke sathenga umNazaretha ubukeke ethempelini ukuthi umNazaretha wakhona akube yilo ozobekwa la owumnikelo oyimali ebese kuwo lo mnikelo okhona kuzoba khona lesi sitho umthetho esosuka la embuzini sixinile isitho la embuzini sawenza umnikelo oyimali imbuzi yakhona abazothi besuka la abomndeni bagijimele emakhaya bakhulume ngalo mNazaretha nesitho esikhomba ukuthi siqetshulwe embuzini lekhona kubalulekile ukuthi imbuzi ziyele kodwa sixelula isitho ngemali siyayikhulumisa imali ukuthi noma iwumkhono bese kuba umNazaretha wayo amen nangapha futhi kaMasibuko senza into efanayo umnikelo wakhona uyimbuzi isitho sembuzi abazohamba naso mabesuka la begijimela ekhaya nomNazaretha wakhe ngoba uma ungamthengela umNazaretha uzoqomba awukwazi manje ngoba owalapha umNazaretha wodwa bekube kulungile manje khona inkinga ebonakalayo ukuthi ngabe sekudaleka ingane ngane
manje ngicela ukuthi-ke ngalo mnikelo nabo akamasibuko bazothatha uyisitho sembuzi uphinde kube umNazaretha. Amen. Socela-ke abakathabethe uma usisi aphumela abakathabethe atshele ugogo ukuthi mama umgogo gogo namba-ke abethi thatha kumnikelo ngane yami ube kuwe uzohamba nawo uye nawo ekhaya ngazi ukuthi khona la ngoba azogijimisa abantwana ngoba kuzothi nasekusile ugomba ekhaya uyawena sesithola laba kamasiko bazofika efanayo cela ukhulume kutshela ugogo namhlanje ithempelini gogo umsebenzi abakunikeza wona ukuthi bayakuvikela uyavikelwa namhlanje nami-ke ngiyakuthatha manje ngikusekhaya ukuthi uma uza la ethempelini uzusuza enkonzweni kodwa ungafiki ubange isiciko ukuthi izinto esicikile ngithatha nazo ngiyakubeka ekhaya sesokubuya usuyibuyela usuze enkonzweni kodwa lo okuwenza enyameni umsebenzi nje kusakwazi ukwenza sizosiza lo mkhokheli okhona kodwa amaNazaretha awumithi imihlangano lolu ezazozobonga ngizocela gogo umi njengoba womile womkhwalile kodwa wohambela ngiyabonga phakathi kwabahluza oyisengwa mina ngimlandela ngokushumayela ngasebenzisa kodwa manje kumsikhulu wami ukuthi fokuzana kumasinaza kwabo naye kwenzeke kuyena ukuthi ibandla lisekhanda sihlele amaqala sibukele namanje ngicela ukuthi konke okwenza uzokwenza uyathole kuyena naye abe namandla angicathile kaNkulunkulu sicela ukuthi ushambe abe namandla ayenze ukuthi
Yabakhokheli inkosi besinika ngabo ukuthi siyabasusa esiqephini sabaphilayo bazosala esiqephini somoya waseswini lokhokheli waseswini balekelele lo mkhokheli emsebenzini wesonto bamqinise bavike nevunguvungu lapha ethempelini bavike nezifo ezihlasela kuwe bazomqinisa aphile angadengezeli ungaphinde kube khona ukuthi uhlezi esiteshini somkhokheli owahambayo uyasifuna isicelo sakhe sesikwenzile sibikile kini. Ukhetha noma ngifika nje ngikhathazekile sengifika nami ngokukhathala. Ngiyabonga nami ukuthi ngizokwazi ukufika kulo msebenzi ngoba inhliziyo yami ngiyifisa ukuzobona nokwazi ukuthi kwenzakalani. Ngazi ukuthi noma ngisukuma kolesine ngikhuluma ngomama engizwile ukuthi umkhokheli omdala
usebambisene naye kanye longaphambili. Masithi abakhokheli abasemoyeni nabakhokheli abaphambi kwethu sengikhuluma ngento engizwile nengibonile yenzeka phambi kwami. Anginawo amagama amaningi kodwa ngicela uNkulunkulu mama apha amandla. uNkulunkulu ubekile phambi kwethu. Ekubeke phambi kwethu ngiyangithanda isihlabelelo esithi mkhokheli oyingcwele. Uyakungihola emadlelweni ahlaza. Ufuneka uhlale unenhliziyo ethulile noma kunjalo. Umnikazi uthi yena unoxolo noma kunini umuntu noma ngenzani kodwa umnikazi wethu unyazulezulu. Uthi uyamxolela umuntu ngaso sonke isikhathi. Nathi ke bomama asimphathe kahle umkhokheli. Khona isikhathi mangimbona ecephisini inyembezi usekufike akuhle lokho. Akuhle naphambi kwaJehova. Kodwa ke sengibona ukuthi bekukubangisana nalabakhokheli abaphambili. Namhlanje nethembe elihle lokuthi labakhokheli bazomvumela naye ahlale naye bamembathe ngamandla la akade benawo. Kokheli Mathabede angimazi kodwa uKhokheli Maseko bengimsaba noma ngidlule eduze kwakhe. Ngoba uthi mawuqhamuka dwenga umntana mbozala khona sekubonile noma khona ufuna ukusho. Mina bayengihlaleleke nje athi lashoni la. Uyithenga nini imvunulo asidala nami ngila ngifike nje ekseni mina la. Fike sekukhona unyasi. Athi yoqoqa nini imvunulo. Sengisaba nongidlule eduze kwakhe vele athi lashoni la. Angeke ungayithengi ngathi mhla ngigqoka imvunulo okuyilanga ahamba ngalo ihliziyo yami yababuhlungu ngathi akasangibona. Kodwa ngajabulela ukuthi ngikwenzile lokumkhokheli athi ngikwenze. Nanoma sezohamba emhlabeni mina ngaba nesibonakaliso sokuthi engathi kunamndeni wakwami kwamazibuko lapha yana manje ngiyajika ngiyakuye ngiyakhupha ukuthi uNkosikazi u14 ngusaba kabi ngoba umkhokheli uMaseko bangifaka ku14 day 1 ngena la bangiqala ngikhetha inkosi kwathiwa ngelandelayo ku14 ngathi ngiyobuza ukuthi ngigqoka kanjani wathamba esangweni uthenge umNazaretha kusasa ngifuna ku14 ngafika ebusuku ngathunga ibhayi ngabuka kusasa ngayi 14 engakho ngithi uhleli esihlalweni senkosikazi eyayikade ineqiniso ayikade ineso elibanzi eyayikade ibuka okwenzakalayo futhi ikhuza. Ngeke ngibuke nje ngithi hey okunye nje ayikhuza umkhokheli sebeyazenzela nje abantu. Wawungagqoki noma kanjani. Wathi mawugqoke umNazaretha gqoka ibhayi. Ungagqoki ingubo ohamba ngayo osonta ngayo. Kodwa gqoka ibhayi. Ungagqoki uze esabatheni ngengubo yomswenko bese ufaka umNazaretha phezulu. Ngiyahlonipha lelo gama. Angeke noma kanjani. Noma ngathi ngiyapha mangazi ukuthi ngizofaka umNazaretha ngizogqoka ibhayi ngoba ngawezwa ngazi ngamkhokheli. Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha sibingelele abafundisi abavangeli bashumeli nabakhokheli nekhamente yonke kaNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha.
Bantwana baNkulunkulu siyabonga ukuthi nathi namhlanje sifikile la sifiswe ngukhokheli. Asazi ukuthi kuzokwenzwa. Kodwa namhlanje ngathi ngikhule kakhulu. Ngengubona kwenziwa namhlanje. Nami sengiyabona ukuthi hayibo, sanomsebenzi omkhulu nami ongimele. Engathi uNkulunkulu angasipha amandla bafowethu thina sihlale ezihlalweni zabanye abangasekho. uNkulunkulu asipha amandla sikwazi ukuyidlulisa le. Inkulu beyinganakekile kepha sengiyayibona nami sengifika la ukuthi hayibo kanti umsebenzi omkhulu kangaka. Nami ngomunye ngikhulela la khaya ke mina la saseyiduke. Sasingamakhosazana khona eDuke. Ugogo Mathabethe ngimazi kahle nje kamhlophe kakhulu. Sasogogo Mathabethe wayehamba kabuhlungu logogo. Wayejwayele ukuthi njalo uma kungabolosihlanu mhlawumbe afike ekhaya noma angafika ngolosine afike noma ngolosihlanu. Uma egula uzofika ngolosine. Uma wami ngizalwa uMadladla mina eDeepkloof babebiza uMgabadela okanye babebiza uMathumba Amasha. Uma wami lawo Mathumba Amasha azigcine sezele mina esafaka uShema. Ngase ngidana kwaMgabile. Kodwa abantwana baNkulunkulu engubongayo ukuthi ubizwe igama kade ngadinga. uMathabethe una 30 years ahambe emhlabeni. Ivunguvungu zikhona konke abathempeli kanti asiboni ukuthi zenziwa yibo laba. Uthi uphethe kanti yibo labantu esilele eziphini zabo. Kulo 30 years uNkulunkulu namhlanje ngikhumbulile. Siyabongela Ntombi ngoba uthe konke sekwenzeka namkhumbula uMathabethe. Sithi lapha ekhona naye uNkulunkulu akabakhumbula naye akhumbula ukuthi eze enkonzweni ephangasaphushi angaqhilisi. Bese sikhuluma ngentombi yakaMazibuko naye sihambile emhlabeni. Siyabacela ukuthi abahlangane futhi noMathabethe bangamphushi uMaqaba kepha bahlale kahle naye babe naye bamsingathe ahambe kahle naye endleleni ofuna ahambe kuyo yokuba umkhokheli. Bese sicela ukuthi nethempeli ibandla lilonke lazi ukuthi nangu umkhokheli khona kuleli khaya esinayo. Nibambane bantwana bakithi. Konakele emathempelini kepha sayicela ingilosi kaNkulunkulu ukuthi yehlele. Ithi sonke sifunda ukubambana. Makukubi akube kubi kodwa uwena ngoba yonke into ehlela kuwe momkhokheli usukuthwele yiko ngizwa umsindo sethu sithi nenkosi wonke uphethe umomgcozo nje uthwele ngoba nolokhuluma lo kunalo wakhulume lo bese wena uba inkinga usazothini ethi uNkulunkulu akuphi inhliziyo ibe phansi bese yanamathela kuye ngoba yethe kuwe hlala ubheke phambili ungababuki emuva ngoba ubuyabuka emuva ngawukhala every day. Uthe hlala ubheke phambili ungezibona nabe kunyonkoloza ngemuva wena buka uShembe yonke into ibeka kuShembe. Siyaqetha uNkulunkulu enze amakhosikazi phathani kahle umkhokheli. Umkhokheli akusewa amakhosikazi phela ethempelini nje umkhokheli ukhona. Sonke asiphathaneni kahle emathempelini. Sazi hle uma wethu makunomshumeli lo baba wethu abantu ababheke ithempeli. Ukuze ukuthi noma befika abafundisi bathole ukuthokomela ethempelini. Bafika abavangeli bathole ukuthokomela ethempelini. Yiloyo moya esicelayo ukuthi uNkulunkulu akehlele phezu kwethu thina singabagcotshwa sibuka uShembe la ngakhona ngoba nina niyasiphazamisa esikhathini esinlepha siyacela uNkulunkulu abekini nana ningene nenze okuhle ngekhathi zonke bafowethu. Asibambaneni. Manithi mama naye akwazi ngoba naye nje ehleli lapha uma umkhokheli na umama futhi unenhliziyo na uyathintela ngelindaba kodwa masifuna ukuphathana kahle asilekelelana sishiyo kuze asikhethelanga zange si-apply kepha sithuke sekuthiwa naku sekunje. Siyacela ukuthi uNkulunkulu azabe nathi azabe nawo uNkulunkulu Ntombi kaXaba ngoba usufezile wena umsebenzi ePhushemba kahlale kuwe. Uthi nale ngilozo sikhuluma ngazo namhlanje bangasekho singabakhokheli bakwembathe nawe bakulekelele kuko konke. Mawuze konzweni bangene nawe.
mawuphuma enkonzweni baphume nawe kanjalo uNkulunkulu uyoba nawe uyoba nathi sisonke nathi sisasekelwe umsebenzi ongakafuna siwenze. Siyabonga bafethu ngibonga mina ukufika ngizobona umsebenzi ongudaka yazi namhlanje ngibone enye into engayazi. Siyabonga babufundisi uzosikhombisa nje umsebenzi ongaka ukuthi ufune sidlule kuwe sonke thina silele ehlabeni zabanye ufune sidlule kulo msebenzi. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Bantwana basezulwini size ngomsebenzi omkhulu baba umfundisi baba umvangeli baba bashimela baba amente kaJob ngiyabingelela bantwana benkosi. Size ngomsebenzi omkhulu intombi yakwaThabethe mina ngafika sekuthiwa idlulile sekuhlela umkhokheli wakwamazibuko intombi yakwaMasela yayisitshela ngezinkulumo zakhe umama Thabethe izinkuliso zakhe. Siyababongela namhlanje sicethe uNkulunkulu omhlasezulwini lokade sizokucela singabantwana njengoba umfundisi emkhulekeni wakhe ubushilo wathi singabantwana. Siyacela uNkulunkulu omhlasezulwini ungaphikho ukuthiwa sikwenzanga kahle. Singabantwana basemaqhaweni ushemba azizwele kwenzeke kahle konke esikucelile. Lamakhosikazi asezulwini abesemoyeni sithi mangabe sisenzo lwesine noma14 masithi abasemoyeni basheshe bezwe ukuthi sisho baba masithi osemhlabeni bese bemembatha futhi wasemhlabeni. Siyabacelela oma bethu basuke ngokwenyama kodwa ngokomoya bahlale besilondile ngaphakathi kwendle emaqhaweni amini. La bantwana basezulwini sizinenkosikazi yakwangema egane umfundisi ungema ebesikade sihamba nayo athi umkhokheli namhlanje ngifuna ukuhamba nani esho siya emazweni singenamali sibhekane noma Mhlongo ukuthi umkhokheli uthi sizogibela ngani kodwa kushayela lo suku bese siyiphethe imali bese ethi uMaxaba ethi uMamhlongo besibathathu nami bafike bangibona uMamhlongo benoMaxaba ngaphakathi kwabo. Sizohamba amazwe sihamba yonke indawo ngisho losini sivele nje manje sekiwa kulesini endaweni ethile kodwa khona into akayenza ngelinye ilanga ngishumayeli ngikhuluma ngokuthi uhlele esihlalweni senkosikazi ebinamehla amane ntombazana ibibheka ngapha nangapha bengize sontweni kodwa khona into engikhule kakhulu umntana wami ephukile ngize sontweni kusho ukuthi inhliziyo yayingekho kwakuza umzimba wodwa uthi ngelinye ilanga awungitshele kahle ususonta ngithi mama ngihlala ngikho lokuza kumamkhulu uthi lutho wena usasonti ngithi mama ngiyasonta mina ngihlale ngizonke amasabatha ngase ngiyaqala zehla inyembezi ngawo imanga ngixoxela lolusizi lami ilapho engakholwa khona lomkhokheli wagcotshwe emazulwini amini. Amen. Ubesazi sonke bantwana bezulu sonke ayindaba okudlala sonke ubesazi nje sonke umkhokheli wasemakhaya uthi mhlawumbe umama akazi ukubona uthathe ngo-14 odlula uzothi wena uzana uthi uyafika athi buye phi ngo-14 odlula engathi uNkulunkulu engathi abuyise lawo mandla kule ntombazane yakwaXaba ebekwe ngaphathi kwale ndawo ayipha amandla sicelela nempilo engathi ngaphila ke manje ngoba lamakhosikazi amabili kade ethi mayendlala besendlala eqala isho njalo indaba ngelinye ilanga masihleli lapha emagoleni abakhokheli beyixoxa bathi uthi wendlala besendlala eqala uthi uyamemeza abakuzwa laba baphilayo ngoba yena usekuthatha konke ngoba uthi uqhosha kangaka nje ngoba uhlele esihlalweni sakhe
namhlanje kawusahleli esihlalweni sikama uma usezofika akwengane ntombazana uNkulunkulu akuphi inhliziyo ubekezele phethe abantwana abaningi Ngiyabonga uNgcwele engaka phakami osinaye ukuzibongela abe nethuba lokukhuluma phambi kwamaNazaretha ayinwele ngicela ukuba nezwi nje elilodwa ngizolibhekisa kuyena bese ngibhekisa ebandleni loNyazi. Amen. Bangcwele ngiyabonga kini bantwana boNyazi ukuthi nibe khona la kulomsebenzi ongaka owenziwayo, ikakhulukazi lapha kuleli bandla baningi abantu bazigidi lenkulungwane, kodwa kusibona bonke abazofunda ukuthi ibandla liphathwa kanjani. Bambalwa abantu abazofunda, bangaba khona abefundisi, bekhona abavangeli, bekhona abashumayeli, bekhona abakhokheli, bekhona ibandla, kodwa ababaningi abantu abazofunda bezwayo. Abanye abafundi ngoba bengezukwemukela ugcine kudlule vele. Abanye abazofunda ngoba bezokwedelela athi ngeke ngithele osibani bani. Nayo inkinga esibhekana nayo. Ora ngifisa ukuthi ngisho lokhu kafishane nje, akuzoba nesikhathi eside, kodwa ngifuna ukusho nje lokhu ukukhuluma lokuthi ngiyabonga ukuthi bakhona abantu abafundayo ngapha kwinhlalisuthi la simkhona kuze angafundanga lutho vele noma imphupho ozokubuza ngithi hawu baba hawu mkhulu wawukhona wena kuleli bantu, uzalelwa kuleli bantu, ukhuphela kuleli bandla, wazini ngaleli bandla? Nani bomama lapho emva kwenu? Ngiyabuka kulula nje ngingamsebenzi walutho, kodwa zokubuza ingane oyizele zithi hawu ma wena mano ukholuthi umkhokheli okwamgaphi waba inkosazana le ekhaya, vele ngabafika la ekhaya mina angisuka eTV bafika ngo-76 la ngelizwe, kodwa ngabafika bekhona kwaze bafika isikhathi la kushona khona kewale, kodwa ngiyajabula ukuthi usakuphethe emqondweni wakhe koko makuthabethe ngiyamazi mafice khona, hayi futhi kancane ngaba nayo isikhathi eside yena side wayehamba kabuhlungu, agcine sehamba ngenduku ezimbili ngoba kwangasavuma hamba, esehlala esitulweni abekele isitulo nakusona ahlaliswe aphinda asukunyiswe kwase kulukhuni emdala. Walinaki ibandla ngangithi mangifika ngangisebenza ngidotha, ngithi mangisebenza ngisemsebenzini ngifike ngihobela kwangakugaraji hobela ngenzela ukuthi ngibone eqala ukuthi sebengenile lesontweni, ngoba ngake mangikhamba ukuthi hey uphi lofana kadla makafunda umthandazo, hey ngihobela nje hayi lamakhetha la hayi ngibone hayi bamile lana ayimenyezwe inkolo, ngigcese ngizake ngiqinisa ikhanda ngiyamsebenza ifike ngene lana ngasemlindile wena kuma hayi amatekisi kamama wangu bekhobela, ngoba ngesaba ukuthi njalo mangifika kuthiwa ngifunda umntana bakhona abantu babaningi zaziningi insizwa la ekhaya, bakhona uNsebanyoni, ukhona olono Masango, kukhona uGciliza, kukhona bebaningi nje, kodwa udunjwe nje phela ukuthi hayi sifuna ukufana kadla amafunda umntana
magedla lawo ngabamzulu hey kodwa into engifuna ukuyisho iyona nosocijilo bekhona khona wala konqwele endlini okuplas okujini sizoyekane angimaze nodlame noma uyafika lapha esontweni sesikhathi esebenza kodwa ngimaze nodlame ngiyakhumbula eganwa umfundisi ungena kwaze kwayihlayena akalazi siyalazi uyabona imphakathi wethuka ngemtshelo lokwathi umnandi nje khona umna kwabo ungazathi uthi kontathu wabo emncane nje nomphumuzo wamgona nje wamgona uthi mhla eqala umfundisi ukuya nomphumuzo wayesekhulu umfundisi kulo esibhedlela manje kahle kwakhe hey inkomo ndasabona inkomo endala ishaya isibuzazi nyawo isiphundu manje sesibhedlela sakoyibona manje akazi siyazi kodwa kokumnandi wayegona mina kwabo kumnandi wazi wahamba nomphumuzo oba nekhandana ngezinjana ngeke ngisho ukuthi kwakunjani kodwa wayinje azange bamcwase noma sekugana lo munye bamdlalose wamgona naye angikhumbule no Two Face kodwa angisho litho kodwa into engifuna ukuyisho okay mawume phambi kwabantu sekukhulunyiwe ngalezalwazi angikhulumi ngokugcinekile umkhokheli kaMasiko ngiyakhumbula ngenye ilanga kwathi kulikhulu angila kwakulikhulu la esontweni mina ke ngiyinto enje ngihlala ekuthiwa nje kuyona ngeza ukuthi ngiyaminyana mama ngacela uNkulunkulu ayisuse lenhliziyo kumina ukuthi mase ngithukuthele ngidinekile anciphe umuntu uyancipha umuntu kumina manje nje ngadineka kahle ancipha abe ngangentuthwana futhi uzompitshisa kodwa ngingelutho nje kodwa nje vele ngiyakugcina mina mase ngicela uNkulunkulu ukuthi hayi akayisuse lenhliziyo ngoba ingenza ngigcine nginamaxhwala ukushaya abantu nasemsebenzini angaqeda monetshele ngesikole bayagcina mdaya iNazaretha alifanelanga shaba leyo uma kwashaya umuntu uyiNazaretha linesefile lo kodwa into engifuna ukuyisho kuwe gogo njengoba umphangi wabantu vula umhlane wakho ukuthi ukumele babelethe kodwa bazokuluma emhlane hayi bazoluma umhlane bawuqathe ngamazipho bakwenze yonke into kwembhalo phakathi kodwa ungasho lutho ungasho lutho ofikayo esekulumile ophigazi emhlane uthi mntanami kusibusise mina ungathi ngeke ngibusise ngoba ungilumile asho kanjani mthande njalo mthande njalo uvume ukuba mdala ake ngintshontshele kokwakithi ngentshontshelwa nje anenzi lutho ningazi lutho ngentshontshelwa ngenila mkanakaniwe nje bathi ukhona omdala abanye baye bathi why singasamboni bese kuthiwa konje vele amadoda ayabala amakhosikazi amadala basho njalo abantu itembe ekhona emhlabeni ngamncenga kwaze basegazini kukhona omama ngithi ngami sithandwa sami dali ngicela ukuthi uphume manje kube nesikhwele ngami funda ukuthi omama bawuphethe kanjani umuzi ngoba kusasa nami ngiyimi nje ngoba ngibuza kuwe konje inkosikazi kwenziwa njani uma kwenziwa kanje omama bethi wenze njani angikhuluma naso sonke empedeni wethu uyidabunyana sasho ngimncenga kanti njengoba ngikhuluma nje akayithandi ngisho yena akekho ekutheni mina ngithi akwakhiwe umuzi kodwa ngikhuluma yona wayithi ngilindaba ukuthi isonto linjani ngivuma ukuba mdala kanqaba ukuba mdala ngabani izona zabantu
wathi ngelinye ilanga kumnandi nje kukuhle ebusuku wayesethi kimi baba sibani athi yebo athi ngicela ukubuza athi buza mntana wathi ujwayele ukuthi uthi kimi angiphume manje ekutheni ngibe nesikhwele ngawe usho ngoba sengigugile yini athi awayizwanga awayizwanga cha ngisho ukugugile wathi usho kanjani pho ngikuthanda kangaka ukuthi mina ngingabi naso isikhwele ngawe ngiphume ngibe ngasesayidini lo mama ebezokwazi ukuthi bangifundise ngoba mina ngifuna ukuba nawo ngathi wasala awususele inhloso yokuthi ngithi suka la hlala la bese usibuka ngizoza kuwe zonke insuku njengoba ngiya kwabanye abanakwini angingafazile ngithanda kakhulu mina umsebenzi nomfazi ulungile nje khona ngoba ngafundiswa nje abazali bami ukhulumelo bengizongena nomfana umfana kancane osana ngafundiswa nabazali ngiyakwazi ukuyiwashela ngiyakwazi ukuyiphekela ngiyakwazi ukwenza yonke into ayina nokusinda endlini ngobulongo mina ngiyasina safundiswa kanjalo bona ukuthi ngane ngiyatefa manje ukuthi ngane ngibani umsebenzi wabo mkhulu noma ukugugile kufanele abala sayikhona bambele ngesofa ngizombekela ukudla awuthi ngiyatefa ngidluqenyane manje yezo njalo ngidluqenyane ni umsebenzi wakhe kodwa hayi ngoba ngihluleke ukusenzela ngazenzela yonke into ngazenzela kodwa ngenza ukuthi angathi ngaganelana lekhaya ngoba manje usuyayiphekela uyazenzela zonke izinto cha noma ngabe upheke kwamhlazanyana ayikho inkinga ngiyabamba ngiqinisele kodwa mama ngiqonda ukuthi kuwe uma uba mdala ungathi yokunikwa unikezwe ushembele umsebenzi ubusufuna ukuba ingane khuza la khuzwa khona wayengathi umkhokheli kaMasibuko akhuluma nathi hey wengane ekhuluma lezingane ngasemva kwakhe wengane nenza mthethweni yini nenza angifuni ukubona ingane la ethempelini ela emva kwami izalana ikhuthi isizwe futhi isibhekisa lokho sekujama ngokukhulu akukho ngane la izozalana ikhuthi mabe yenza ke leyo nto yakho yenze ukhulelwe uzuzala ingane izihambe uze la kumini sihambe ingane angifuni ukubona umuntu ekhuthi isizwe la ungenayo indoda ulisela sasiqini yini yomthetho esifunayo uma kuyona suki kuyona ngoba bazokuluma emhlabeni uthi noma usukhala ukhala ubhekile bangakonti yakhala uthatha inhlabathi ungathi uthe uthatha inhlabathi xoshile kanti uyakhala bakuthukile leyo ndawo ngithi angisho kuwe ma ukuthi iqaphele bathande bonke banake futhi bonke kungabikho ozothi kuyena haya ngimthandi lo ngoba sizwani naye akekho ongezwani naye uzwana nabo bonke bakuthanda bonke ubathanda bonke futhi yize bandleni omama mkhokheli khona into ongekukwazi ukuyahlukanisa emntwini angazi noma kezwakala ukhona into ongekukwazi ukuyihlukanisa nomnikazi wayo emntwini imisebenzi ayenzayo ngeke ukwazi ukuyihlukanisa nomnikazi wayo oyenzayo sizama ngazi maseqhotshama kodwa ngiqonda ukuthi ngenza umzekelo uthisha esikoleni umuntu uthisha sifuna umsebenzi wakhe afundise izingane zethu esikoleni sifunde siphase bese kuthiwa hey sebenza kahle uthisha kodwa ngeke ukwazi ukuthatha umsebenzi wakhe ufake eklasini uwodwa engekho yena uyafundisa izingane nikhona esontweni kufanele kube khona yena kungenzeka ke ungamthandi yena kodwa kuyamphoqa ukuthi fanele bese eklasini afundise
ukuze izingane ziphase. Kungenzeka nami ungangithandi, hey angimpiwe ke lo muntu. Lazi ngiyelo bonanyana uyambona. Soshanyana nje. Hey angimpiwe lo muntu. Kodwa umsebenzi engiwenzayo uma uthanda ukuphilisa ngeke ukwazi ukufika kuwe ngingafikanga mina ngikutshele wona. Lokho engikushoyo. Ibandla fanele lazi umkhokheli. Ibandla fanele imnako umkhokheli. Bekuyofunda iBhayibheli uTimothy 3 ukuthi umuntu ofanele agcotshwe umuntu onjani. Kodwa ngizofunda iBhayibheli. Kodwa umuntu ofanele agcotshwe umuntu ongezulithuka ibandla. Umuntu ongazokuba isidakwa. Umuntu ongazoba umfisi. Umuntu ongezoba uhlanya. Umuntu ozophatha kahle abantwana abekwe phambi kwabo. Ukuze akwazi ukuphatha ibandla kaNkulunkulu fanele aphathe abantwana abazele ekhaya. Bamlalela. Yilawo mazwi ngithi angwasho iningi abangcwele sisigcina sivala lenkonzo namhlanje bese siqhubeka nezinye izinto ke sesiqedile. Kodwa ngiyacela ukuthi umkhokheli Jobe khona simnake. Ngiyacela ukuthi naye anake. Uma umuntu umkhokheli eza kuwe enenkinga noma ngabe uthe uyambheka ubungalalanga kahle, ulale ngo left wavuka ngo right, umlale ngo right wavuka ngo left, mayeza kuwe ezothi umkhokheli ma wami inke zitambe inkinga thukiwe nawe thukiwe futhi awuthuke mina kuphela awuthukiwe. Kodwa mawusuhamba emhlabeni funa ingane zakho zithathe imbuzi zibekele siyamgeza ubaba siyamgeza umama ukho konke leke hamba khona besikwaziyo uyizono nokuyinhlamba nani sicela ukuthi aye emndenini ehlambulukile ayiphambi kaNkulunkulu ehlambulukile simgeza ngalesilwane bese siyabulawa isilwane kisho umswane kisho inyongo kuthela lapha usiyasulwa mhlandulule uyagezwa ugeza inhlamba hayi uyenzile noma engayenza ngoba kukhona eyenziwa abantu kodwa bathi hayi uye lo ungasifundisi kahle. Manje ngicela ukuthi ukusho kanjalo mkhokheli wazi ukuthi la umkhona ungumama wamabandla hayi webandla. Nabona nje ubela abakhokhela uphethe emathempelini lapho. Kusuka ingane lapha zize kuwe ungagxamalazi utshela umuntu amanga uthi ngiyamazi maqonga akalungile hayi sonilo nzisona. Buza khokhela nakho kufika ingane evela lapha ithi son ibisanda kuse kwenze njani bangana ithi kunje abese kutshela usuyishwelezela cha ithe ayilungise isimo sayo ungathi avele ngiyamazi yaphetha ngiyamazi mama kamkhokhela kamgabi ngiyamazi bazami yaphetha ngama usonile konisona